Ahojte, dnešné video to bude darček od mojej BFF Kristinky. Nezmenujeme priezvisko radšej. Darček som od nej dostala na meniny. Síce mám meniny až v útorok, lebo sa volám Simona a v útorok je Šimon a Simona, ale ona mi dala dneska. Je Strhovišť, tak preto mi to dala dneska, lebo dneska išla do mesta. Sorry za ten neporiadok vzadu a možno tu počujete nejaké zvuky telky, ale moji rodičia pozerajú telku. A takže mi doniesla darček. Takže môžeme ukázať. Je to teda takáto taštička. Počkajte. Je to teda takáto taška. Takáto oproti svetlu. Môžeme s tým pomalu vyťahovať veci. Prvé, tu je obrázok. Je to takýto obrázok. Pre Zizu od Kiki. Že takýto psík. Tam mám zošitky. No, z deska. Desko, nábytok. Obralo. Ste takéto zošitky farebné a zídu sami na kreslenie. Ako vždycky na kreslenie. Fuj, ja som tam vykrepala. Nejdiac. Tu máme takéto lízatko. Karameldový. Toto milujem. Potom tu mám takéto kindervajíčko. Srdíčko a musím. Potom tu mám takéto lízatko. Ježišmaria. Potom tu mám prstienok a náramok. Si ho hneď vyskúšam. Tu náramok. Prstien. Počkajte. No, nejde. Som svičovala kameru. Prstínek náramok si dám. Potom tu mám milku. Novú. Je vlastne Cabbage Patch, ktorého vlastne mám ako nie tú myšku, ale mám toto, čo bude tu. Ja to idem rozbaliť na video. Možno si to aj bude prijať na video. Tak ideme na to. Proste ako vidíte, mám proste, to som si ja poznačila, že ktorý je poverbený, je môj a ten, ktorý nie je,
ten není můj. Tak poznačil. Zbyt mám dvoch, no. Jednu myšku. Jupi. A prostě tak. Prostě tak. Prostě dárčeky. A to byl konec dnešného videa a ahojte.